Halo. Okey, mungkin ramai yang tak tahu, saya ni sebenarnya seorang penggemar layang-layang. Ya, orang putih cakap a kite enthusiast. Woo! I just love these things. So, based on my experience, saya sajalah nak share jenis-jenis kertas yang paling sesuai digunakan untuk buat layang-layang yang boleh terbang tinggi-tinggi. And the first is this. Ini kertas kontrak, ya. Ni boleh terbang ya. Kertas kontrak apa ni? Kontrak bina highway. Siap tak siap itu belakang kira lah. Janji kita ada. Oh, actually based on my experience, you can use any kontrak yang besar-besar. You know, macam kontrak pasalam, kontrak terowong, kontrak solar. Yang itu confirm boleh terbang. Next is this one. Kertas untuk tulis surat. Surat apa? Surat sokongan, ya. Ataupun surat layang yang ada fitnah sini, fitnah sana, itu boleh terbang. Because nama pun surat layang, mestilah boleh digunakan untuk buat layang-layang, kan? Okay, next. Apa ni? Ini kertas saman sivil. Okay, ini kita ketepikan dulu, ya, because I'm very busy. I have no time to deal with all this, you know. Okay, yang ini pula, kertas dakwaan. At first, saya ingat kertas dakwaan confirm tak boleh terbang. Rupanya boleh. And it doesn't matter. You boleh ada 6 ataupun 46. Kalau guna ni, confirm boleh terbang tinggi-tinggi punya. Okay. And finally, ini bahaya. Ini kertas untuk lukis komik. Ini tak boleh terbang. Mula-mulanya saya ingat bolehlah terbang sebab what's the problem? Lukis komik je. Tapi rupanya kalau ni guna kertas yang lukis komik, tak boleh terbang. It's a fact. So, what does this mean? This means that we can all go and fly kites. Yay!